Zove neka žena, kaže vidim kosite 10 maraka po kvadratu, kaže ja dajem 20 eura po kvadratu, dođi sutra na tu i tu adresu. Rekao, može. Sunce ti jebem, dolazim ja ujutro kod žene, kaže ovo je ta okućnica. Kakva okućnica, krut ebo, nemaš osnovni uslov za okućnicu. Kaže koji? Pa gdje ti je kuća? Kaže nije ovo košeno 15 godina, ne vidi se kuća od ostruge. Sunce ti jebem, ja sam razglas morao dovesti, reći bole se Tarzan i Jay da izađu, krećem sa koše. Izlaze Tarzan, Jay, njihovo 6 djece, gorila, 3 majmuna. Baki izlazi anakonda, nosi transparent, stop deložaciji. Policija obezbeđivala mjesto da mogu 2 metra pukne silk. Uvučem nova 2 metra, ponovo pukne silk. Ne boj se Baki da se trebam objest, ne puco. Nabacim nož, Baki trimer troši 6 litara mješavne na metar kvadratni. Bajo moj, kad sam ja došao do sredine, stoje 2 kanibala, oštre noževe, viču sas naš. Kad sam ja došao do kuće, na kući je smrtovnica. Piše sahrana dance šipke će se održat 6.7.68. Te jebo ko kuće nije košeno od Banja Lučkog zemljotresa. Bajo moj, meni je žena isplatila 500 eura, a ja sam na silki gorivo potrošio 1.500. Uzem onaj trimer, razlijepim ošljiv, taman krenuo kući.